ngiyabingelela kule video, ngiyabingelela kuphinda lapha kufikela khona le video makube kuhle makube mhlophe. Mangaphane kuukuthi umuntu one blockage empilweni yakho, you've tried everything, uyabona ukuthi ayisebenzi, kunaloko izinto are getting more worse than before. Ngitholele isnail, ngitholele isnail ubese ungitholela unwabu, dried chameleon, and then ubese ungitholele amanzi angango 20 liters, and then ubese uthola ufudu oluphilayo lolu lwamanzi, lithathe ulufake kulo 20 liter, and then ubese uthola idangabane lomfula. Lo fudu lolu uzolihlalisa at least 7 to 14 days luhleli lapha emanzini. Ulokwane ufaka leli dangabane lomfula lapha, ufaka le dangabane lomfula for 14 days. Then emveni kwalokho uzobe usuthatha le snail, uthathe unwabu, okay, ubese uthola lento ekuthiwa i-negro pepper no alligator pepper, kuthathe uhlanganise nalonwabu kugcobe ndawonye, gcoba ndawonye lento, ubese uthola usawoti o rough salt, mhlambe nje onganga kwi-container engaka, ufake la phakathi, gcoba yonke lento, imix, ihlanganise yonke lento, uyigcobe into a powder form, dry it, yome lento, dry it lo 14 days continuously. Mase uyidrayile lento, then izobe se iba upowder, lokho uyipound iba upowder. Mase ngosuku luka 14 lukhiphe lola fudu lapha ya, ubeke la uzolibeka khona, bese uthatha le mixture le engikunikeze yona, thatha le mixture uyifake lapha ya uyifake lapha ya kulela bucket elingango 20 liter, imixe kahle le mixture le nalawa amanzi, phinda uadd amanye amanzi angango 10 liters ukuze ukwazi ukuthi ube nequantity eyanele. Ikhango 5 liter every day for full 7 days. Mase ku half add omnye 5 liter so that uzokwazi ukuthi ube no 35 liters. Ikha every day uyageza, then emveni kwaloko mawuqeda ukugeza uyakhuluma, mawugeza uyakhuluma, geza ngalento at least izinsuku ezu7 njalo ekseni ungakobonani namuntu. Vuka ekseni, thatha into yakho, uphume ecaleni uyageza, ungagezela endlini, ungagezela eminyango, ungagezela kuphi phila ufuna ukugezela khona. La sikusiza ekuthenini sivule lezi zinto zakho othi umuthi awusebenzi. I-advantage yalezi zinto ukuthi ivule inhlanhla zakho, there are no implications ukuthi njengamanje kunomuntu osekufanele agule ngoba naku wena usebenzisa umuthi. Lezi zinto lezi zizokuvulela inhlanhla, zivule umsebenzi, zivule ibusiness, zivule whatever into le othi uyazama ukuyenza. So okwakho wena ukuthi usebenzise le direction ngalendlela le esithi isebenzise ngayo. Make sure ukuthi mawuyenza le direction you don't eat pork, you don't eat ilentuza, you do eat fish, but awuhlangana nomuntu wesilisa nomuntu wesifazane for this period ozobe usebenzisa le direction, then kwenze lokho right through, uzobona into zakho zivuleka, makube kuhle makube mhlophe. Inamba ke 083 9471 856 yona namba ngamaqethuka leyo. Siyacama kusha, siyathokoza.